Hadian ke cing yok pedang ke cing tep bebenya hakabai dai ke cing don ki bar jela ke borong bi an na kaliang ke New Trap Youth Council HYC nong po circle hak santrek naila raja opsan kila penlong ke cing abshrep hagi benta ka than nong po hagane ke cing pen abshrep na kaliang ke seng kala persyang ban pensenge e kawai kali ka baket igi bar jela nong po Henry nongnya penban laile ban pet na kate chaka kabala penlang pat igi nong elam kaseng ban kthong ni kate kali ha kaching be thong kaseng layo ban bat igre kali na kathain samlem ha ba ha kaching toket kalap bagi dan hadu prangut ki barjala ki bomdan ni ki kot ki slag bebyang Henry ki badan dai acknowledgement slip kaseng layo jing tebru bai gini ki barjala la thmu ban yalam she East Chante Hills district ban trebala ki karkhana permi dawbilan ki badan na kate kathain bakumta na kaliang kaseng kala maham chore ki bakimla bandrung klem da penbiang syai ki kot kisla bahadian pat la IT no eki sikipulet ka Umsling police station इधर में बनाया बुरनी हाथ में बनाया आप लोग तो जब तक वो लेबर कार्ड नहीं मिला कैसे घुस किया आप लोग ये स्लिप तो सिर्फ आप लोग लेबर कार्ड मिलने के लिए ngitip saya dan bikin usam kapo. Ha, kita bikin usam kapo ya kata. Ngitip saya kata kita bikin usam kapo. Dai na kata ngiduk tia ngiduk dam dia dah nak jingung tak sampai itu mana par. Dihapan ai ke jingas nak tilang nama tilang baka jala me kalia ka Riboy district tadi ka gateway ta ka jaka room tu gibre. Ngala dep ong Ngas tu Dia kata ngas tu kita. Duduk Boleh prok tu el. komersial suara di persen minyak tulis Ya komersial suaranya atau dia karsa tang tu el kalam. Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya